Ambere nkethisha kona ngushokiria nkatho cia mwanya muno nontu bwakona kanya kwatana ba tukindeto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 3 mweri wa mwaka 2023 mbitwa WINNIE wa Kinyero tukiambire ni ati ntuko intale nyuma ya mushemanio wekwati atika bonda kumegembe amuna mabitha bokaria ni bokenda kwiyanjira ira bakethira bakiuria ni bokendo tira kwenda kuniga kwa makareka ya wambo bobikibiki yara yatabarikitie ntere ntuko yeruari umwe wathone babikibiki na wati bakiaria ibethirite bakiwa bageta na mbere na kwithira bekanana na wambo babikibiki bravo tabarikitie ntereu no akiaria mwene wa bikibiki ari wa bikibiki irari na urandikite nerethire kiyairwa nja kwawe ya bratu kuri mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari. Kama ni mkora, tafadhali anza mapema sana kuelekea area zile za Isiolo huko ama pande ile nyingine ambayo sijui. Because ama okoka kabisa, because for one nitakushika tu. Pande ya security, kama kuna mwizi hapo mwambie aanze kutoroka. Atoke mapema kwa sababu tutafanya kazi usiku na mchana tukichunga mali ya raia na maisha yao, si ni ukweli? Ntugo inka ya kenyuma ya tongeria bokaria batongoretwe ni OCS wa mutuate na OCS walare kurutha gikaro na tongeria na kinya athithia ababonda bakiaragiria abura bakarwa na mantu megie kwamba abo bikibiki muthuganirwo mwega wamba uragwatikanite na bikibiki ikwirikana iraijitwo kuma Ntere echananyuki na ikiritwe mpeni Ntere echa mutuate na athiete na mbe na kuthunjwo ane mabitha abanthikiri wamwe na baborisi tauni ya mutuate gituoni ikiathame mutuate Zibutani no yewe takuka Mugwanja tatima mtu aina yuma na nyuke tumewatao tumeleta bozi yao. Mimi ndiye mwenye pikipiki ambayo ilikuwa imeibiwa na nyuki na ilikuwa imeibiwa wakati nafanya kazi na kijana yangu ambaye anafanya bodaboda. Wakati alienda nyumbani kulala asubuhi ndio ameamuka akapata hiyo pikipiki hakuna. Lakini kwa njia ya kuitrack tumeweza kuipata mpaka hapa. Tukitumiana na askari wa station. Wire kutura kwa neonekanire irie no boru ari ukulugire sibutoni wetu barasa korwe bayaro baraba korona wamba murungu eto Sami Mr. Sami Kidati murungu na tetherie na tomba kwa pikipiki ru ari ina muntu umwe umete nya kura roi ena ruo nonto nirari kuma yeke pikipiki ru umete na nyuki lakini nonto bwa kusirikiana na wananchi a tukoromba andwenensi vetu bombo tutetheria kenda tuthiria wambo bo bikibiki na tomba kuria ne mberere ya musimu ataitu na mbete korona wamba bo bikibiki itumbeto kinya mwiso guo ntukuona bage matukana akora ya kuma mutuate Gembe North Nicholas Chabari. Katho cia mwanya muno kiwe Nicholas Chabari tugieta na mbere ni ati abunge bambungi nene bangwataniro ya Kenya Kwanza ibayokietie ngwataniro ya abunge babethe bambungi nene na kubwithe mogaruruku kiutongeria bwayo na rabebeletie mubunge Babu Owino urarari mwandiki munene kingwataniro na kutira bachala mubunge wa Manyata ya mukaririete omunene. We are here together with other members as Kenya Young Parliamentarian Association, which is a caucus in this parliament, and we are here to announce a change of leadership in our caucus and organization. The organization, for the brief, is an organization that is composed of young parliamentarians, and the young parliamentarians are considered to be members of parliament that are below 40 years of age. We are the people who want to make sure that we continue with that history and continue entrenching it in the right track so that they can be able to make as big impact as possible in the community and for the members of this organization. I, that is addressing you today, has been elected as an interim chair of Kenya Young Parliamentarian Association. I'm in receipt of a resignation letter by Honorable Eric Wamumbi, member of Madira, who has officially resigned because he knew something is happening. But we are in receipt of his formal resignation letter.
we have changed the leadership of KYPA to ensure that the organization runs smoothly and is able to do the work it is supposed to do. One of the challenges that we have had with the previous officials is the fact that since we came in the 13th Parliament, the organization has been very dormant. We have not been able to have activities for members. And as leadership, I believe one of the things that you're supposed to do is to ensure that the organization carries its mandate and to ensure that members feel part and parcel of Kenya Young Parliamentarian. We have elected Honorable Amina Siyad as our Secretary General, the member that is right next on my left. We have also elected Honorable Gideon Kimayo as our new Treasurer to replace Honorable Ezena. We have also elected Honorable Charles Guna as our Deputy Treasurer. And we are going to ensure that we carry the organization to the new leadership in the near future so that this organization can live up to its mandate. We will ensure that KPA will rise to new levels like it used to be, and we will trump in the country. We want to address the nation, telling the nation that KYPA will reach a level that it has never reached before, with my chair, treasurer, and other members. And I also like to thank the members of KYPA in having confidence in us and electing us as their leaders, officials, top officials of the association. Mwandiki munene wa kaunti ya Meru wa kiama kia alimu Caston Miungi na uretia bunge bambungi nene kureka kwithia bekano kia alimu anene baskuru mwanya barabata bawatambaru na njira ya kwithira baibai kia skuru ne chia kuraya. MPs betu baga interfere na skuru nonto kwegonto komwe tuigagua kethira mwarimu kana principal ata supporta MP fulani rera rathuragwa na MP wa kuthurwa watuika noe mubunge ou areta kiri obisine ya TSC akauga muntu na rituo muntu wote na makoza anga athithiria political decision kwa uno tunaithia political decision no tutikwenda kwitha kwina political interference kwa inkwenda kuria bunge betu bagatonyera skuru cietu bagatonyera skuru iketha kwina muntu utamusupporta nagerio ria tumosore no ekenda musupportire uringi indi ageta kurwa noe nontu kinya wangu akenda kuthurwa kairi waziri wa interior Professor Kithure Kindiki kwi mantu arapendekezire TSC thithie na inkwenda kumusupport uri kuga ntu babathomithagia aso area kana Rwanda skuru ya Rwanda bandikairwo antu bao eu ni njaga sana nontu number 1 skuru ira irotiriketha jena understaffing nontu yana rira kwage insecurity aritani baba umite na aje uju baikwa kuthomithio no iba makasa nontu ba insecurity na bakaura na skuru ikaingwa na bagatoroka na ana bakara batu thoma na skuru irio. Number 2 kire antu baba kwandikwa na contract na bagaikwa guntu ya kum contract yo uri bwiri kunyanyiwa itike kurande mianke 5 nontu mianke 5 ikaramo gisafaira amwe nayo tege tugikiega TSC ne bwiri tege kandika troko jara recruitment ye kuthithwa na ndene ya ndiguru yonde thirikari yiriku CBC yethira ina success. Number 1 inkwenda kwaria mantu ya capitation sukuru cietu igiya goka irega gwita mbere nontu kwa mbeca thirikari ikagwe konekana mbeca ndi mbeca igetha itiku nontu gwetu mkiu nandi mantu ya bari community ya capitation mbeca ikanenka ndene primary mbeca ikanenka ndene secondary mbeca iu thirikari ikanenkanira jio iketha kithia bwega na ibawite atekeri community capitation yeu ikethere kiriviagwa after 3 years the subject ira reduced kiri subject ira ikuthomithwa ndene ya junior secondary ikarindiuswa iri kuthomithwa na angi sponsor ba reduce subject nikenda kinya junior secondary kana irasbi bingi ikarindiuswa then ngwiketheri jaga nontu nandi arimo bakombo concentrate ingi ni kugwatiania kithomo grade kuma PP1 mwanka grade 9 iyo igetwa comprehensive school na ewe ingi no kuma au angira SB bingi biatua grade
10, 11 and 12 nayo igetwa senior school. Kinyongwa ibathithire bwega no turandi gukethera kwina muturo ketha akimanija na endo ni baugite kwithe kwina principal kana deputy baba ketha bakirunga maira skuru eu kuma PP1 mwaka gwitenau. Orima karekanya wamba yonekete kuingia ntereche kaironi yuyu umwe wa kurobe miaka igana rimwe na rietwa mari gatone na tariretie asarera ukumite nyuma yamba kwithukira munda yuawe na kuija mbokando chiawe yuyu akiaria na tariretie ate katiko kaita kambere yamba kwithira bakithukira munda yuawe na kuija mbokando kareka koka umo akamwa ate yuawe yontuka ya brato tarire mwandiki wetu Nteto Martin Mugambi. Uyu imwe kuruwa maria gatune wo kurubwa nkurukia mianke gana tumwithirite gwake rukiriga chaitere agicanga kioragia bwa kuthiburi kunyuma ya kaithatu kutharikira mikondobia yake na kumiurura na tabaringie metho kuja gutua makondobia ndaba udio meku bambiro lole yalia ndabera wina mu makulu bambira yi yo badi bakena ujo makondobia boa nkamudende tanto amatua tote alireti ogurire natia atiko ambanani indibedirania berirankunya begirelenge begira kale ukona ala muro katona yi haya bambira ndaba ugende kapukandi ate muntu bwamta ukama alika tugenda gendie atukugenda gendia lera bakugenda gendia baligala muro nanikena tigwa nkene manao neke muntu eke noluke na kibikibi ikiro na maudia ende kapukudina mwate umwambira ukamatae ngoga kulia kiendaga borichi ko muthingateria gatune ariugarire tita riake ria mbere ria mikondobia yake kururwa inde amwe noguo agitumanaga mukano murito kiri barabara na tabia enu ndauga ende kijialo gyachuka kaba baluma igwa mugundani bakalya na gutwaliuka na kionyidi nyo ndalirikania kali ogakamata na ningali leu ingeno kabadire ndaitia nkuga nkabona bayete no alamini kumbe mbuga na bali na lori nuntu bagitwa baragia na dimu mbuga bali na lori kirurumwe mbuga na maira kwa eni onkeneti nkenaitia nkeno na utio baiga enkenenuka ona ndururu kana kingotole ndururu kana kingotole Nteto ino cia gatune iringiritwa muchumari no mo watori na igwarira wamba nturia kairuni butete ntamentu gwantu gonto mwanya gukiyagwa no nturi waiye mugekuru to kwa mwirakwi ni gintu kiagia kumutedia tedike balwa na gwe no kudike balwa na guteangi atarajiete unu umuyo kwae lewo wo kumuia kakomuraga kune kumuita na akagwatika kero no agwatike uwa abatikinya kwirwa nsera Kiripotra Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kathoshe mwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri nonto bwa kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tone kanya kunogo kanini endi tucokerete na Nteto nkulukio ogeta kuraya. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya na thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa togeni kire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa ciandikithie na rwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ.
jokia barua ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringe thimu kiri 0720 967 249. MIPS College, turning skills and talents into income. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Gakwa togeni na nkatho cia mwanya muno no ntubwa kwithira wetete na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokera ni ati mutumiri Ndomisiano Joana wa kuma Kore Kiengwe Gembe Central nethirite ayitu murimo yo thina ya mpigo akiaria na wete ontobo ibotomete akethira kienda kinto bionde ni bokenda akethira kinyanilia mbesa iri kwendekana cibitari-ini ni bokenda akethira kiumba wikira mpigo ingi amuna bonoreti antoba wendi boboya atongeria bakanisa amuna bage siasa amuna kanisa kwethira igichiumiria no mutethere ni bokenda akethira kinyethia mbechi iri kwendekana ni bokenda akethira tungatairwa murimo yo ya burato kuri mwandiki wetu Nteto Marion Karugi wa Kenya. Ni musie kwa Pastor Ndomisiano Mwika na mwekuru wawe alisikanana baroturo bobo aribotendera bobairete mpanga kuma mwaka yongiri 2022 rira Pastor Ndomisiano ambirire waswa na kuthangika maite na menama sibitari ne mwanya mwanka nyumene murimo yomboka atempio ciawe cio ijire ite kuritangwe kana kindine failure na kubende bionde bare nabio bona mbete cio mutungatira no ende mbeta ciare ya kungana amwe noti wokene ndambiririe washwa ndaita sibitari nyingi irambitite ntikumenyewa thina ni iriku na ndaendelea mwanka rira ndakinyire sibitari enkubu irio thina ekwemenyekere ndamenyekana ati ndina thina itema na ndina ginya thina ekidini anto ipresa ethaire iri uru muno ikarea kumenyekana thina nimbi na kuma theu thayu thina kwambiria 2020 mwanka thayi chumbukite muno na itwithirite twigurukira mantu amaingi muno mathina amaingi kinya mantu ya kwana twana kuthoma thina kwatuika yoni everything kusua mbesa biashara ntikaibui muno kwatuika kinya nkendia munda na mwanka thayu no ntobura utari aumba ni buingi ndaendelea mwanka ruari mbithirite thine nyingi no ntuba kwithira ati bambere tutikuona ginya utethio lakini ndio ushauri wa ndaitari ambira utina njira ingi nkono utethio tinga nkaikirwa kindini miaka iyo nthe thatu atwire kunyamara asore bawe barani ya unjia bari athira ni berete omutethia no ende utethio bo butiana umonero utungata bwa wikirwa mpio ingi mutumiria mwenzangu na ndira onere thina 2020 itwa watanire na tweria utethania
na bila Murungu atutetherie nabyo nikendomba kuona ndawa no rira murimo yake yurazindire iyabindire gutwike daktari no kamo amo device athirwe kidney transplant na kwa wende ari umbira tawatana na chungaji bangi nikenda tumba kusiorganize nikenda tumba kuona bila tumba umutethi nabyo na murimo yoyo amwinyeria na inya na into bionde biryari nabyo arendia kinyamunda nendete kapati biashara cia wirathira na kinyaundumerea asabu katherwa kuratwika atiumba ringi nuntu bwa kwithira na inyiri twi murimo na thai muciaria bena mwekuru wawe Imbaso yatumire Pastor Ndomisiano araromya ngwe yawe ya kuunjia nkuma ya Jesu Kristo na kunenkanira kanisa yawe ya kisima ireri kathelwa njarene cia muunjia ungi. Unduma yetu ya kanisa ingwitikia muguru na aremerwe maita ya maingi nya na ciuma cia rimwe akang'ang'ana rimwe yakaremwa akaremwo yotumiria kama ofisine kwa twika no nikendelende oni thai kwa twika nyeni nkonkuremwa to urinya assistance pastor kendo mbo tutetheria thai ndi ngwitikia tegeme wetu irari unduma thai tutigutia kwende tumeomitegemea na inya na biashara tika kwende bui munonye yakwa inda ingire ndaritangwe na mawa biashara nduka lakini thai ndaremerwe thai musiende twina twana tunini kama class 5 kanga class 1 na kenda acokera mwito jwawe yotumiria na kuromba endiwea aunjia bangi amwe na atongeria umutetheria kuona ngarama yotungata nikenda ikirwa mpio ingi na uturo bwawe bucokanira nini iromba nkuromba ke antu ba Murungu baraba uyurikia o kangai baraba ombeki otethia ukethira womba ontethia no ontethia na bila Murungu wako ete na ngai yakutharima no ntukuona kuringana na mashauri ya daktari nkiakulo ngekirwa kindi neu no mbendelee kuunjia ringi no ntu indaremero kinya ikuita kanisene na ndanenkanira kanisa no ntu mantu akuunjia te ambomba no ntu ngaria na inya constrini na kaibworuru muno kiu na kwatwika ntumba kinya kuroma kantu baendi bawe batutethie nikenda tumba kuresi 3 million kenda mukuru kwamba wikiro kidney transplant. Nkiripotera Weru TV kuma Korente cia Kiengo Igembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Kathoshe mwenye muno kiwe Marion Karugi wa Kenywa kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithaba kinyanilia Nteto cia Weru Thaa mwanja ntukeru arenga kwendera kaita kia na ntuko inchi ayo yori tharimo byo murungu mwene nyambetwa Winnie wa Kenyero.